Yeah. Namhlanje ngikhuluma labafundisi ayikona bonke abalutshwane azazi ilizwi la ngikona leli liqonda abalutshwane abafundisi and angisoze ngibode ngiza kuveka kunjalo never mind ikhephe seyiphinki yeseduze right into leyo bafundisi ukuthi liyasikhangela singama youth lisinyanye lisijaje lisikhulume ku pulpit lisikhangele ngamangilazi lithi amangilazi yona lento ukuthi lisibeke ecela ukuthi ama youth yanje nje akule linye there is no other substitute word that simple rubbish kumele ukuthi nxa singama youth uyazi ukuthi mfundisi ungabona uNkulunkulu ekuphila ama youth kumbanga u5 enkonzo echurch yakho that's grace appreciate us kona ukuthi usibone sifika sizoqhutha singaka sinaba sikulalela that's grace appreciate us kodwa busy liyasisola kuphela yonke into ama youth these days ama youth okunye yini some of these unwanted pregnancies yini because abantu kwana leba confuse kuphela alisibizi lingangibona ngithandana lalo alingibizi ukuthi lihlale lathi phansi lisimentwe lisincedise lisibonise indlela olikwenzayo ukusikhuluma kuma pulpit kusiwongorora libhizi liyasiwongorora instead ukuthi lisirongeze impilo zethu ziyarongezwa ngoba nxa libhizi lisiwongorora okunye likhumbula ukuthi echurch ukuganga kunoku at least siganga sise church ichurch asiyozulu this is not heaven ukuthi kumbe sesilungile sesingabamnene sesingabe ngube ezimhlophe isikho siye church sizokhandwa sizopanel bitwa it's a hospital siyalungiswa siyakhandwa it's a construction site so lina li expect ukuthi ichurch kube zingilozi zonke ezandre sokulizulu ichurch yakho selizulu wena sofuna ukuthathela uNkulunkulu isikhundla sakhe soku okunye lastly lingakhohlwa ukuthi abanye benu liyabe lisithindita lisiyenza so lesikhuluma lizele lana abantwana benu they said abantwana benu abaningi siganga labo akula muntu ozalithi iqiniso ngaphandle kanceko siganga laba abanye benu abantwana bankona so nxa umile phambili wakwazi ukuthi ngomzali uzele nginje ngomntana wakho lwano wakho waphuma kwethu njini lakho sibili ngowakho la mina lo ngibona ngiyangana amazinyo ayi67 ngowakho lisithando okufana nayo ngoba uyabubhiza usihlilita wakho sila entambama eganga across the road sila simkhangele ngebinocular simuzuma siyazi ukumuzuma ukuthi nakuyena phela kusasa ubhizumile khonapho ngebhatshi lezikope lezidlulanayo le flowers lapho ngani ukule flowers kwefakwa phezulu kwesidumbu umfundisi laye ngapha kakhulumeki laye uyimbulu kasithandi siya le ngethupe esephinki yamalembe eTanzania lawo love us ene nxa liyenza khona ku stop it ngiyakwazi abanye bazangizondela nxa ungizondela uyadliwa ngomzwa ngedwa uyazazi uNkulunkulu wakho usize and kuthi kuthiwa uzangizonda ula right okungizonda ulazi iBhayibheli nxa ungizonda lingangizondi love me now come on love me